vanua. Volvoli kana kamarau nesianga walanga nindu sabul kubitu ni chuni. Ena vovou arena esua. Na Sere ki Paradise Beverages. Rongada na itala no anindona Sere ena VTFM. Ena tali mangi taki na veka membaleta na matasere. Unuar to dabutu makina. Drendre la kudurumi me voqa-voutaki kina na tatandra nisa sanga. Ongori ena vema mani walu ena vembongi ni moniti kina voqa-voutaki. Ena MV mbongi ke iko. Ona sarava live talenga ena VTFM Facebook page. Karaoni sarava talenga kina na kena yalealo. Na makatalenga na idhobi voqa-voutaki kanta solitiko ena vembongi ni lotu lebu. Kama soma nga maina taro kanta tarong ini uti na kena talano ta kena Sere. Sere ki Paradise Beverages. Ena VTFM. Comida ngai kachi. Sana tole me osota na mosino. Sabingo ma kere tu nandinanda.
FM Sere voqa-voutaki. Fiji's ready to drink vodka. Ya sampai kini bagi sangat dibiki menikah dan turun nama ramah darbo nungon elewa yang asal jika kamu rengon na VTFM yang nabuko ni nonda parokaramu talitaki ndo na maki na walu na kalokongo na yawa ndo mai buanga apa utaki kina ndo mai tabodi kapasi kataki kina na nonra Sere o ira na vei-matasere ndo viva maroteki tu na nonda vanua da bawa binaga kina kamba ningo na paradise beverages na buko na veitoko ni chuku weekenda na wasi ningo na binango wambulo chuo ni veikem ni na sema to mengori ndile ntebe likana mbengori imbelikana se na nanda boto mbeka warongo reichio chuko 92 FM 92.2 FM 92.4 FM kina 92.6 FM wa kina bekim ni tala se motal tonga mengori na Facebook page ni VTFM uchi mbegor veiqaravi nanda boto mbengori se bekim ni tala na se motal mengori mai vanuatani ya nonda Sere bo we nambogi binani kwa se atali beto ro pambala brongauna muba madala tak ngapa le kana serengo enda sana rongo to timbaka na YouTube na bungo na bonua ya arto sangai almosoli chu mai na turanga karuangu mai ndabuilebu na bugo ni ken na bako mai na Sere membala tatunga na bi release bobo arto sile chu mai na turanga mai na machere na bonga nindele ndindoki mai na korwa turanga na sau mai koro mai lo mai biti ya Indona Sere wa redeti ko na list ni tolu to na to Sere vovou erto mbita mai en ruan na to Sere vovou yendo Sere singin ringitaki ya non do berto na Sere bungo usando rongo datu va mbotani ngon na Sere kedengo bunga weekenda na okata menonda na vagatutusa ni lomandai na vagatutusa ni lomanda na bugo ni ngona ni nonda vendomoni beke mni na nana beke mni na tata ngo obombota ni na ndana sema chicken da kede sartukina na bugu ni sergo mai berto na machergo na bunga ni ndele ndege ndo mena mulai kendo na mushia ke baka talitaka na mata serengo na no mata litinga na bugu bina ni kuwa ruan na leni bono esa ndingi take ni signi mataka ia na kene ndingi taki na bata teki sartunga na bugu ndai ni mataka saraka de bakene ron leni bono ron winitaka na rona hempa mai be irato na company na tribes and bounty mai na paradise beverages na hempa ka wa sabara taka ni weekend tiko ni lo mai dona ice pack bag ngori e tiko lo mai wa na ken na tribe wa kina dona no musingelechi dona mu bucket head bungo tal be kare tiko ni lo mani hempa ngori na no motiko lerua mai na no na sama na bota taro no bite na mbogini ndai membole tirto na machergo na bonga ni ndele ndindoki lerua na ndingitaka me arau na boy do bikin ai ngai na magati me anu na posta lal tsgani na rawa manda na serengo me berto na bonga ni ndele ndindoki na bagatu tusa ni lo mango Pambola tsgani gore kibinda ya na mai snai kar mulo na ita mai nandia
VTFM Sere voqa-voutaki. Fiji's ready to drink vodka. Ano nanda Sere vou maberto na lolo Sere matasere ngona bonga nindele ndindoki na baka tutusa ni lomangu. Bombota ni bunga sarbeke enda ronga na Serengo enda ukata saranga menonda enda sorangona ndo sanga nindo andando Sere katusa na beka etu nandambula ya na Sere membeleta na baka tutusa ni lomandai ya sabi na ni michanga ni beke mnikeda ni takani nindo botal tonga mena mbongi nindai kenango mena muni. Mbola chakani ngori kibi posian na bandi zakau ni mbole binaka pambia school compound ne ono kandabwe ne manikumu arna na matagali na ni maniki ni rabois ni no sorry na lawara sema chakani Queensland Australia mai be buni ndala boy e peli nangio ni mbole binaka kalbeti roko sawa ni binatu yani chobesa brother mbole binaka kemni wa kina bi neta bororo ko liwa mbole binaka ngai sebotonga ni na Tongo Primary School menandi onunia sabaira semi o taicho sakaraya ser saini sekani ngule dabiki na mondo wa matati mini andra mbongiti ko e bol limbula en nandi Elena wo isake atelini o manaini abako tsuga ni ko neta bororo ko liwa ngonga Tongo Primary School menandi do mbole binaka wani ni binate ni mbongi andra mbongi bells motini sama sal cuma mai na mala tabu ki kanda won ni bina ni turanga rambongi ni kuwa disau ni mbole bina kam tagali waro ko tika mengor mana BYS school compound mena ni mingani ki na be staff ke sara sekana ngol dawe ki na mu bubale na rosa doko mata dau wari ni ngol dawe ki no irna leni mati balu mati sau be irna ngane muni be rona ngane mu o private rosa doko waidala na vanua ke sajan tumbu itamana vina vale bu matagali na siamo chumai enambong indinda ya wakina na beina mi bangala ital chungai ningori ke be ke mando tala to kanindo siamo tal tonga mai enambong indindai na mi chungai ni kinangori be neta barro liwa be sedi mili na siati ne kara so boy kusindonga tananga ngana sireli rogoti to kan bule binaka ne tab rokoli wa binapalebu sabare ni binatal to kan bi kemdo ne taba na ni se lewon rew sam sal sume me ateroa e na mbogi ni ko me na bi mbola bula mai ni silandi salama mbimbi ten John Kumar mula bay na balebu sam sume mbarara beri road mai singa toka peni akoroita di na ni bule binaka wari ni binato ni ne taba isa mai nandi makara sisi yetu kina na VTFM kami danga kategori zama na soro ni mbole binaka na ni meni bertu ngoni erto bule so ni chinga ngori batu ndina road ngori Lord 10 monikoso Jennifer Temesi Eliseo Alex Rusila bakina Jos Maria wa mimbi ngabe Madam Seini dosara limite ne bule baka korangone padu ni binate ni bikemdo we kuli ni tabuki may nanimani kinangori bikem donga na taxi veiqaravi ko USP LT6345 Koli LT3005 le meki LT5057 rolene kachi Koli onangai sa mitongo mangai ndono ni mitalitani na mbongi ndinda ya Wah mula dal tu kan ngor John Kumar kerto ndilo lo baka Naomi ni boleh bina ka kemni sadam palpi mbani walu ni boleh bina ka dolo bina mena ni mengani kina ngori na squad ni singa toka river safari na grog tigori era grog tiga ngor bai tabuto wai zomba ba mimbinga ki be melaya ki Emily mboloya ta salalo mambimbitani na mbonga ni da bari ni bina tele be kemdo Anna bueti bina ni mitega ni be Meli seta lela tinaya laitia Wami minga be talela isimi ke mburozi mbure kasi bisermane wani ribna tele be kem den mbongi ndai sabna bale bu John Kumar sa sala hotel mo mili sala hotel mai sala te wai niu ni mbule binaka mena ni minga ni kida be kem ndonga na salianga na lomani mbai ni korni bule na bu bale ni master lal ke roto wo mislo atai isa nana erelian na wanra
mbole bina kasandende. Joshua Ndimuri nagububale nga na beta usangani sa lola mo ba mimbital to kay na BTFM bekemdo. We Filipo kana sa mbole bina brother. Mena ni mali kina na matubol na ramasi mbatiki. Wanu bina tele bekem raw. Lena rilaw ndumule bina ka mena ni mali kina ngori beta no tinga ngori law settlement mai na law merai. Wakina be rupen indiani semsal chumwe mai na sa mode na tulaw. Chone chiwa o soko toka paula kulinio chitoko pa mibinga e firemi taufa kei unise taufa e mode secondary school endo ambole binaka turanga yanu malo vale bo sia machuma ye akene tambale mbole bina tau menani meni kina ngori iranga no mubu vale mai sawa sangani da konrobe boko mibinga kina mubu vale chone dolata turanga ni koro ya sawa e isa turani koro oi sani milina sia tina ikara en rambo kita ngori tapu set ko Sere wai sala lama bimbite ni boso men spray gaya half price mai wa bola tol to gani ngori ke bay sti turanga mbule bina tamai ben mbule binaka nani me ni bikem do se ko no chinga ngori sila zubu nandronga Joshua Ndimuri ndo mule binaka na muni bubale mai na betau sana ni michkeni na BTFM na mboni kwa chobesa sakuru kurudala ni mule binaka pauseu no muni bubale talanga mai na ndo biri o bilimone ratu junior kemita sana ni miteni na BTFM vani bulawa ni mule binaka na ni mengani kina ngore be totally lai mai Lincoln New South Wales Australia ndo sana ni michkeni na mboni nda ye Wakina bitakaya waluisa nimbule bina mela ni mital teni na manibu bale melo maibuna namba ono wakina bi pambulu teni bi longa rita mina ni meni rato mai nandebo wa miminga bi rato na betina ni mai abunai salala mambimbi teni nambongi denda ya wakina kibe ben baba zola bina mai na sa zoko na bosa salala mambimbi teni tonight netaba roko liwa mina ni meni kina rato na ngone bule sodi tikango revale tongo primary school nandi nunia semi ke sabaira rawane we nunia semi ke sabaira wako kona bule soni nana matiko na bule soni nga nagi bo binakataka nana mundo kani buli warang chaka betaki na salama mimbite de bekem do na bogo binani kwa kindia na apa mbula binaka kemni isa na mosalevo mai lambasa sawa ni bina teni be kemni na mbogi dinda we sai ni milia na sia tini kara isa wawa na soliani be na gosan o na singala oi sandon no sen mili na walebu kindia na apa mbula kina isa lo moteni be obi lo moteni be mimbe be kemando we ni silandi alai ni mbole bina mina ni mengani kina na rambongi tonga ngore wilanda o armila ai sake bo miminga bi isaya toke ningele le bo mai angawi salala mambimbi tedi bi kemdo na mbongi dindai matangali seni milina si atini kara sa bani ni bina tedi bi kemdo na mbongi dindai Lima morau ni dikebi bakabunuai. Na itukutuku may namatin to VT kina VT FM. Voila to the Gold Coast with Fiji Airways. Maruta ka na voqa-voutaki Fiji Airways. Pambola dato ka ngor ke be Joshua Ndimuri mena ni mengani kina be tine wati ni le sumena siwa isle. Na ngono binasaranga ngor mer le stumena siwa. Le stuga me ngor sa taputi ke saranga naika. Sabalo ni binateni tine wati na bale bo na veiqaravi tsino mani bo bale salate we ni mbole binaka mena ni mengani kina ngori we rato na be tamani bola ni asano o ya roi bo bale nei ro choti bo bale nei ro manoa na bo bale ni na nale boni do sara ni mitene na mbongi ninda ya na matiko ngai somo mena patata retiko rona hempa
na silel ko na singin matak. So mga may nikuan na mo batataro, na ruko nga ni post ko, comment section nga, na namuti ko, matay nga ni Rua, ako nambitay ni Kina, na o sa nagiritik yung minister nga niya ng buong hindi yeah? Pamula na ito nga ni Koriki may Romo sa udo-udo ko pinabali mo ito matagali. Nabali mo na siya mo talsama ng buong ninday. Sa inimili na siya at inikara. Toto ka ba? Sa mga ni Binatel, bikim din na buong niyan rambang may tapos gar may riway. Isa, early naman ra. Sabi na nimite ni nalaman ni Korpo ito nga may aroy, sabu-sabu. Doon sa na nimite ni Bakang Bimbi may nabubali na naman ra may makoy. Ben Koroy, ni mula manaka. May nanimay ni kinanggor na geng ni nairuku-ruku na itasir. Pamimbi nga nabu kay Mbese. Doon sa nanimitin. Ang bogin ninday. Dapat talto kay kinong parokaramu ko ni Servo kay Paradise with Bounty Strong. Ang bogin ni Kuwa. Bita may na namusa ni Taro. Doon kung nagalaka kami ko.